أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون زانا آئے زمین سرا تر رتاب نکتگ و نچار تک کہ پیسرتر مردمانی آثر چی وڑا بیت کہ چا اشان زورا گیشتان تو زمین نش ننگار کتگا واہش چا اشان گیشتر آباد کتگا واتکگتان تو آئینی گورا آئینی پاکیں پیغمبر کو پدر کنو کی دلیلا نی اللہ شان نہند کہ آئینی سرا نا انصافی بکت بل آئین ہوتی جندانی سرا وط نا انصافی کت